Yani sebebi şeriçiye zaten bir Skype anlaşması Aha Kurdistan ikinin çan parça evvel psikolojik ve gavet dertlerin tabi sebebi veci yani çıma ve ev dertlerin ev devleti mesela İran, Suriye, Irak eve yani rasti ne hende devlet mesela demokrat bunu antibiyeci mesela hakkı insanatı da hebu ve çande yani zulm hebu dva devletlerde pişti zulm hey tabi haliyle ev insanacı diktatör bun hakkı insana ne dani pişti hakkı insana ne dani yani psikolojik ne vafkadaci hebun eveci bu devleti di buna bahane yani ku ve işte bir müdahale beken aynı rastici yani bir gave az her du melacı yani destek ne etkim yani ne kubu ne umle ama yani rastiye jua hay hakikaten hakkı insana ne yetadani mafi ve ne yetadani ne yetanazkini zulüm ne betekelni roja ki iki şu zalimtir dibeten devu bexeten و پیشان هاجی مناکت ویجی دیتن جوی چانده یعنی اوجی محقق وشبا سوریه وشبا عراق بیت داوی کرنی وجا اوی سراجا ترکیه دجی یعنی راستی جی حکا اوجی ویت işte فهم نکن بلا بزانن کی پسکلی که گره وانا خواسته دینا وادا جی درکفتن جوی چانده قیدره اوج گاوه کی باوشن هنده تصابی نکنی مثلا و 16 حیوه اپسکریکا çözüm süreci nav Türkiye'de mesela de bejin hiç gave ki hendi seri derzin hat yavetini yani rastişin hat yavetini yani mesela en ya basita ve mesela hiç kayyum bile pajda ne keşane yani hakka bevetin psikoloji bete çaresi kirli gaydar hende gava beta bavekirli yani madem ki emperati ne bilam hamit işte berayı ekbil بلان که او بخواد چه فیتن بوم میشه عینات فیتن مثلا وی گاوی چه مجبورم چم دیلاچه که بدم کاسش ملی درسی دازار رو که من بوچی چه حقی و تده حبت حقی میشه انت ده از نه پنا برم اف آخا منا بیشتر از آخا خدا من قدر حقی میشه حبتن هاوی جا قدر اوج بخواد دست کشیده بخسنیم ولی خود سونا ایران کل هات یا سوریه کل هات یا عراق کل هات قدر مثلا تو جیوت شده بخو مثلا ولی خب منطقه نکو خواهش کردیم از زمانی که همه یعنی پی آبادیه یعنی راستی جدل و جان اول باریم شخصی مخو باریم پی نایتن و سوریه دا باریم شخصی مخو پی نایتن خود یعنی عدالت مالا که عدالتی دنه بتن و بالا بتن یعنی سر مینا که پچوک یعنی مالک مالبات که پچوک عدالتی دنه بتن و بالا بتن جوی چاندی وید عدالت ده بتن وید حضور ده بتن یعنی عادی که عدالت دنه بتن خلق درفت بلی خود روشلاتان آوین همی مسلمان همی درفن چنه نروژ اسکاندیناوی کلیه چنه آلمانیا چنه چیز بر حضور درفن حضور دنینا بلی خود شهر ناو ده خلاص نابتن یعنی برچه çünkü zulüm ده عدالت دنینا yani ve gavi bejna ev gencet ve gavi Türkiye'de ev gencet Kurdistan'da bejna hamiya beni bu her ya Avrupa ve ki sallan nehve diyor herın. Jberçe çünkü adalet tedenina, huzur tedenina. Hacı çandı yani kadar mov evet mesela böyle Türkçe kadar kumi xodan abas hazır xobekin. Bejna ya acaba am kobekin amjim aynı şey bavet sinayet selema. Kadar kumi rastici yani. Avana ku bu xrab ya Ahmet bejin. ام بنا ام برايتكن تمام برايتكن اما قيدره حقيب مثلا وما حقيب اج برايت اما بابو ابراهيم مازنج ازي بچوك محمدي سيد ازي حقي بجنينا نو وقت دولتك ملاتي خورا او ديونا بتن ليهوتن و ديمقراطي نيفدنا بتن حق انسان نبتن دوامني خاشي ملاتي خواتن متقاد بيجي تهاد دين سيزك متقي منسيك مصالات بتن يعني مزانی مسئله و یعنی اگر ها ایران ناف ملت خدا ناف انسانی خدا اگر یعنی بارشک نیبونده هوا لیهاتنک نیبونده هوا ایرها چند ملت خدا ام بیجن کردی و شیعین و ام بیجن فارسی و ترکمنی و راهگی دیکاتنک هوا دیده دموکراسی که باش هوا باش که ولی چی نداری ایران حوجه هر sadece دموکراسی خواه خلاص بکتن bütün millet خورا millet bütün گلان را اتفاق کشی بکتن و کهوی کشی بکتن آنجا واسط کار خواه خلاص بکتن حقی وان همیا بدنی
ناسنامه و ناز بکن یعنی کلتور و ناز بکن وای دیتری ممکنی دما مشتری ما زان صدابا ما همه سری ما کردانه دردی ملت همه کرده یکسی چوبوچونه کردن her zaman ezilmiş bir hem mukamada kurda derdi bu ne ama sebebı değil çi bit. Kurd vakti ikameti xazani bun, dürüstü xazani bun, bürati xazani bun, şua Kürdanç değişik xua iş eğriye xaditi ama işte dürüstü ikin içine Kurd yekninin mesela var. Kurd gerek ama her zaman yek bir ma Kurdani Kurdan Kurda başka kiye? Ki dürüstü Kurdana ya? Ma Kurdani ona var. Demokrasi içine var, muhalde evet bir başka değil çi bit. با ایو که باشخانه ها در کشتن باشخانه آنجی یعنی زمان ده اشترا خواه گنج کردان پشوکیت کردان زارت کردان جنیت کردان همه خنده خوندن دیسا اوجی ایو که دسته امریکان ها در کشتن دموکراسی چنه به حال ده بود باشخه چه نه اول پیشا هاتین حال ایرانی هم پیشا به ترکیه جی یعنی پیشا ترکیه جی نه سرایلا روزا ترکی دیده ترکی یعنی تو بیشی ترکی ساخنم مینت Türkiye cinedetin aynı şey İran'ı bağladığını ne ki divar olmuş ki ama ruj ki acaba soladi ders oldu pes oldu ev ruj de ev de Türkiye ev cihaya Türk desteği xwa baveda desteği kurdu ama ne oldu dedi ki ya hayat dedi ne oldu gava tango bişti Kürt Türk em kardeşin em birona yakin gava ne oldu işi ucu zaten yok vat getin حتی دست خانواده در کرداج خودی ایشی زحمته امریکا ایرانی پیشویه جی کرد ذاتن هر زمان ما کشتی گرتیه بو کردی که رفاق نکرد ذاتن روجایتان ها کشتی گرتیه والا افشار از چه بینم یعنی افشار نباشه افشار نباشه افشار ارتادوغوی یعنی گریه و قریز پترول هر زام نباشه اما نباشه عالی که در ایران گلی کرد کشتن ادام کردن خدا آی کسی را نهیله یعنی دیمه که حق کردن اما شر نباشه کشتی هیا و بریندار هنه و ساعت 8 لب همه اوزار بچوک مدرسه و همو لیدان بودن با بومبا او کردن یعنی ارتادوغوی در عرب الکلرجی اونا جی یامن اونا دیناکن کس دیناکه ما یعنی دنیا همو ما دست امریکا و اسرائیل ده ایرانی ده نکاره چه بکه ایران ذاتاً برخواه حتی جهکی اما اتابی که کرده اویجی هنه یه ایرانی هنه پاجک هیا یه لورستانی از 25 ساله چون ایرانی هاتم از همین زانم همین ناز دکم تابی که کرد هر چه پارچه کردستانی به یک ایران گره که حق وانا بده ده یه کرد ایرانی او بکن یعنی ایران سپیا نامینه ایران میگه برخواه بده اما نامینه حتی جایی که بله ملت ایران جی گلک جدیه ملت ایران مثلا عالی رژیم دانن هر کس از که مثلا گمرک کاده او دچن دیجا هرن ولات خواه بپاریزن امی خواه بکن اما زو رژیم ناکه و یعنی بیلمیش به یعنی کرد مردی بگن حقی خواه سونی هنه بگن حقی خواه لورستان هنه همی تشت ایرانی ده هنه یعنی بسا ایران جی ایران تازه زو ایده نای سر پیا ایران یعنی تبیجی وکی بری بنا حتی جک aynı mesela İran mesela Irak Kuzey Irak یه بارزانی وانا همو aynı و دموکراسیان وانا چی بود اما ایرانش چی به ایران بلکه ایران بیش محبات اورمیه و سرندش وانا همه کردن وانا همه کردستانه یعنی اونا جی حتی جاکی ببن اونا جی
دور یعنی دور برا اوی شهر ایران اوی هنده سالا ظلمیت کتن ادامت کتن و روزا دیج مبره خدا یوتیوبی یا خدا زارو که مثلا 6 سالی پیش جاوی بابی و دا خنقان کنی حتی کنی قبلا نترس زاریمت انسان هنده ند شریعت بلیلی اوی تو هنه اوی بری شریعت شریعت قانون چطشت دین دا ناس نکد ایرانی yani her bu kadar şeriat aydana, evdana falan yani evci izna kudet dedin zulme der keftin. Bu porajinki Emine jina armin veri da sara işkence da girtigehi da avadi da kuşt yani katil kerine ba. Avana ne Müslümanın ne avadine bu Müslümanatı niva tünanen yani eve kudet ala خودت آلا گو بسات اوی تو ظلمت که خودت آلا سرداینا ظلم سردا کچا و صدام چو عراقی چو ظلم سردا هات اوی ظلم سردا هات ظلم کفر سردا هات یه ظلم بکرد bu ظلم devam نکرد ازنها خودی ده همه erda de bu همه erdaydı bu همه erda ye zulm bketin zani eve İropa İran'da hoş şey bitin mesela herkesi hakkı bedeti mesela hakkı kurda embejin konu şey yani devlet ne yani federal demokrat bu yedi bu Azeri bu her insana da yani ev rejime İran'e gerek yok hele eşit. Hele eşit. Çünkü ne işe ki şeriattan bir göre şeriatı göre şahit ne açıd havalinu. Evet zulmet ked hakaret etked mürüvvet khant ked hinde sala avadiye mühimeyni avadiye ki çat şahji mesela güven şahabla ne bin Kürt bila xafe doğru baş nasip ked tehlike gelmezin adorte da neyine kapandı Kürt. Her çarparça Kürdistan'ı, Irak'ı, İran'ı, Suriye'yi ve valata Bakur hem arada Kudan derkevin yani. Beş خب بلیه محکم رو برای خب دت دنیای پیچکی سیاست و دنیای بزنیم رو زانی شرچیه. ابستان داواسی هبو نه bütün dünya zanete ve çan derket. Hindi Avrupa, Hindi Amerika li evi navanda xamazım bune. Na milleti vanda mesela peşkir için mesela yet liderit van همه affedersin ne baş derketin ev dosyayı bu an derketin hem bu hakene acele bir an önce akam terkid bejin sada kapat beken ve ca evci çile kiren evci İran kirne buha ev yani bahane ki ev şer'a ya bahanetiye ne ya insafiye ya insaniye یا بهانتیه یعنی اون دوستان امی چاپی قپات بکن سخنتی پی نه در کویته ام رزیل نبن مازنین ما پی رزیل نبن اروپا زاتن و هیا یعنی چه گاکات سخش میش به هل عالمت کرد نه گره کی ملت ایران نه خدا رون نخاری کرد ترک ایران عرب چه هبی نواندا به انصافی ایشی خو حل بکن اما لازم نینه در و مداخله لی بتکرن نه ترکا داشی مثلا سقنتیه هبیتن نه عائله چانیه نه دولت عائله که شبه مثلا عائله که وقتی منو عائله خودم منو سرنا خود چان حل کرده منو پی شر پی قیامت پی لیدان پی اواتری منفی حرکت منو حل نکرده منو چا حل کرده منو واسه حل کرده چی که از پی حساس نبیته اوجینا ایرانی دا سرنا ایرانیه اما در و چه ایشیته تو رابه هر uçakhan طیاران بمبان انسان سیویل بده پیچوکا بده افند مکتب بده و انصافی نه دجوار و هستانه حکم میروست عدالت راست شهر چجا چه نابد دم عدالت شنینه اگه عدالت ها با شهر چی نده بود ونی نه که مالا که دج عدالت ها ما مالی داد شهر چی بنه دم عدالت شنینه عدالت نموه لوج نموه هوجه تو زانی چه هوجه او عدالت بینت ناخو حقوقا بزانه همه توش دیده چی بید همه توش سر عدالتیه اگه عدالت بینه نو بو کردی بیند بو همه کساجی بیند عدالت بو همه کسا هیا بو کرده تنینی نه بو همه کساجی بو جوجی هیا بو خریستیانی هیا خدا تعالی و عدالت اگه عدالت چی به همه توش چی بید دموکراسی چنینه حقوق چنینه عدالت چنینه انسان بوشونه زعید کیان دکوزن ما عدالت ولی او شرایط زنم در ظلم حقارت اگر اون انسانات کرد ایران تاریخ هم باید زنم ایران زره و نگهشته چه دولتان چه کسی بخواد نوخواد یونت ما خواهد بخواد کن
اما یونتمان بوان چون بید ملتی و زانه بلا خود نوخد دوست کن نه حق امریکان های امریکان لکی در رابط بشته ایران وی ظلمه بکن وی ارتامه نه عرب بومبگی دوشته و یکی دوشته و انسان وی کشت چه حق امریکانی نه نه ایران اگر حلقه دوری درست بتن گل دا یا نشیه نکرد ایران دی امریکان بozmuş کرده یا همیان جی پیخت اگه حلقه یانش بچت هایی نکرد دی خراب بیت اوجه های بله گل حق انسان همیش بدد او حق بله اگه همه بیشن بله امریکان را به وی ارته دانه وی ظلمه بگه امریکان نه حج کردان کرد نه حج عرب کرد نه حج مت کرد نه حج تد کرد امریکا پیش خورا خواه كسنا عن سنة هم قوان خوين رستم خرابة أنا هاجي مثلا أمريكا وإسرائيل بشكل إمبرياليستن بروجيت واني تايل سر أويديا ما جلي ما سر روشلات نافين وفيدريم مخابن جري كم نينا ليست جيتوان أمام دي بيزن هركو بيجي براين منا أول دارين منا أمام دي بيزن خدا هری کاری ما هم یابیتم و گره که من 27 شوات ریبر اویدی که کر لاخونی دا اویدی گلام و گره که دموکراتیک بیته و گره که همه تود روشلات ناوین دست بدن دستی کوده زبر وان سیونیستان و زبر و امپالیستا ام سری خونه چمین ام سری خو بلند کنم دو بزین بزی برانتیا گلا اویز برانتیا گلا عاجزی بلا چیتا شیناوا اوید و در ادرونن از وید بیزم از نحقی از نزانم yalnız küçük tek kuştuni insan tek kuştuni ava zulme یا tabii ki habbe da gerek ya bu zaten gerek de adalet tabt çe zamana belana bit zaten adalet çene biye ki evet tesere adalet tabu çe zamana malaki de adalet tabt ama belana bit ne de adalet çene biye diye mesela keseydit skon sardı bit ben hindi illa ki adalet gerek de çene bit çe der Sonya için ne روزا که بیا رحمتی ارباقان گو اوا اکمیسه گو اوا را به هم ارتدور بدست خراب هم ترکیه ekonomi batmış be. Sadece bir rant meselesi var işte he. Sıra var Türkiye'ye. Generallar ki onu eğer İran kurat be sıra Türkiye kılask. Ve var. Türkiye hatta Erdoğan sili ve tıp pevajı falan çene be. Zaten evci bağlıvanı. Sebebi bu şehri sebebi hamis sera paraya sera mazot sera katliamiye. Ev şehri durmayı ki tibeten o Türkiye'de hocam zaneni da. Durakı Kürdan zıvırın tecab Kürdan bile tecab paşa bitemel. Valla emperyalizm bu dünyaya buya bela. İsrail bu dünyaya buya bela. Tek kelimeyle. Buya nehre Müslümana. Yani Müslümana dünyaya raket.